cha Bwana Yesu Mwana wa Mungu kinasikitisha, kinahuzunisha sana. Aliteswa Yesu bila makosa, lengo lake kukomboa ulimwengu. Alipigwa mijeledi kama vile muuaji, alibebeshwa msalaba mzito, alianguka na kuinuka nao, huku akilia na kutukanwa maneno ya dhihaka. Kifo cha Bwana Yesu Mwana wa Mungu kinasikitisha, kinahuzunisha sana. Aliteswa Yesu bila makosa, lengo lake kukomboa ulimwengu. Alipigwa mijeledi kama vile muuaji, alibebeshwa msalaba mzito, alianguka na kuinuka nao, huku akilia na kutukanwa maneno ya dhihaka.